Bokajan along bas kachingko e jok bang pli ki thi lapen bang kep areng hu kisu. He lapen longri longpat kacharai kom chirok to kami pi choki hora long kipadu. Pinansu kicharvo pen achora phan chithing bob. Karbi Anglong life ada babirta long peneli sami beauty pipi non birtang ton pen arjuponik tha. Bokajan police station ke parlo lakhijan along ada por phai ke thomra minute plikebra pho apor malom Lahori Ghat Moirabari pen Dimapur nat ke dam bom ihum bus registration number AS21AC3357 lakhijan along ahiring tangrak theng piarong ki patonga jo katewara bang na pen kache tha patum pen bangpli adimalong amat kithi areng ahu ki sotum pen ki pachini pon ke basalong hane hui nangar thangsi adaprang pen Lahori Ghat Moirabi pen bangsi Dimapuran ki ponje phansi ke dambom hursi bangso huni pholo la penar vi ge ja po to war kang le porsi ka chingkoi ta hai pasi chini pon tong sikor pen Bokajan police tum adimalong palidunsi apran ge dam driver Abdul Barik Artaninkan thongkep Sabina Sultana Artaninkan ko ratro Khali Raman Artaninkan ko rakit thom na pen Alal Uddin Artaninkan plikebra trok tuma phan chpari dengpon anparta non mat ahiring tangrak areng hukiso bang keba tuma phan Bokajan CHC long si nangpon bomna Sangti dipen projenterang Karbi Anglong life Lakhain ko rapho nilip MSC constituency Havar Chokihla Higher Secondary School Pathua Klam open stage along thiripo chikloni phai kreke thomani nilip along ke chengsia phong raname pi ki paman pon nilip Havar Karbirong sarami pen patirpi ponsi nilip arat chirap chetu si save our land save our future no action no vote pathepi en ponsi chirok tok thedum lapen RD doklongame pi paman ponlo Nilip Havaralong ke chengsia phong radamai pi ke paman pon lake party thorom chipu pe pin pen lasolong komania party phan ke lang select kasor sar je phan ne laso chirok tok ame pi ke paman kali Karbi Anglong mithang long rilong pat mithang det mithang Havar mithang hemarit mithang si ahem phulo ing samjen pen che song se plote non la pen moi sui suakai apar akai sining pirthe ruretik arnam ekipi seranglong karitang rusemson sing ti ekevan pi Karbi Anglong an kimi bonta piniarni ang tan pen kewang ke che ke be akhe tum ili inglong so khe so pu chini sita longle phelang nang ki thi ongdunga phai ke borengang hoi beha bepar anta banga khe si plengset non pen methang jat mithang kelong nang jiaron che song se che hang he pulote ri tum non na pen moi soi suatum kisung doji lasi Karbi Anglong district Havar inkora trok longta ilia duya hoi longle phelang nang kachirai aron repen ki do tuma phan ing samjin pen chi song amede pathe ponthu bom nang ji pusi ranamai pialong nongnam ka chi thangklong Karbi Anglong methang det methang Havar la pen methang long li phelang ka chinghon ing tangkring ovi kimi songja po lit song rong phar angtong ti kathar Samson ingti mukrang leng sarsing ti la pen ongdung manpeng gi do ki thek dinga bang phu bang phietum chetong dun la so mei ki patir pipon along Nilip Havar Karbi rong sar me ami phu raj terona hin pen me misen pen chari ponlo me along lam thik jai pon ke piniarni ilitum kache song ke PGR VGR along le aphan chotle kache song kali Havar ko retro along ta asona sona ki song alam ki Karbia khe aphan nang ke lang select nang ke ber lahai pen chipa jok je aphan arona teng na pen ing samjin pen che song ing tonte de nang ji pusi lam the jai pon Ovi kimia songja polit songrong pharla pen angtong tiga thar tum phirang kia thengno lam the ke jai pon ke PGR VGR long ke tharle lirek ke kopi ko sona pen non kwanang dengsi leloma la pen tharle leloma pu kar ju hut lamvoi ki pi ke kidam tang nijang Karbi Anglong philang pi mate kheronia long aron repen ki du kiche ke bia khetum PGR VGR long ki du the patuma phan non ke tharle jian betlo athe stay order ki du la pen kavia tumsita Guwahati High Court pen ke thangla mabilo mate case high at lupasi haki alu thuita rarami pialong paklang pon daklo
Lasinon ke Karbi Anglong Thomas Council tum sita non pen ke High Court along case doko ma tharli pon une detlu puke majoga phanta akoi pia thai velo mate jonga thai velo busi phirang ke thengnol klarda galam thi than pon thu tanglo laso me long bang surya ra chitong si mission pen chirok to amai pi pachun pon Kot thoka PC tum mai do thuk lutang te la so ami me bri po muni tum tini jang ti la si la so ka che song ami ka pa me de ji phana bangke me bangke along la pena por bangke pa do pon nang ko ansi rara tum la so ku tha ka bangke RD bangke en pon bombu posin tum hinten mathasi tini tata mai nang bi iglo ili tum bangke non da chisik me ke sige do ka che song ya kenang sot plote jada port me ka che song phan ke nilip ni hang be jalo habaring kora thok akar bi ra tunge non da ka che song phan bangke chisik me ke sige do hala so bangke jase me pet sarkar phan bangke ra ke than lo ka pa chini lo la pen rat tumang mong da ka chingki ka che than manga pa do la so ka che song ke ham kali la so ka che song la ke jasa mut pi bangke सरकार तो पिनी क्लेम populo isi ni claim lo tame ke claim klesi omuna kasi hala support si pini la so bang playing politik chok chitik bangala pusi ani si hejong me borjan dolo pini Koilamati pen Samsung inti Karbi Anglong life Nijang Karbi Anglong Khironia Thana ki parlu Prilu Be arong me kar Phul Singh Gor pu abang Patovia jo pinansu che buhong amat apiso basanta gor artaninkan thongkebra phophan thengbom Kipachinia tenge tovia jo porphainer kebra chitim malomsi kache buhong pu bangso kache buhong adungare atum karju dunlong bonta pinansu kache buhong along munir tum chejok dunde bonta ajha tum ada birta ki endamahut aphuamek ajat theglong si men Kironi Model Hospital along an se kilang phan ponsi hospital along Bosanta Gor chevoi juilo birta nang kithana tengke patumiana lotik ke latum misen lapen Kironi bengalong ta arunodoi atangka ta chuendam rappetla te bon stame arni kang samapor ke banghinita arakia mat an kitun kachetoi pen arlosu abang an kitun phan thur phederamat chipuchoramat pinso bang kaibong pen aphu thengderajo ajo ke hemalong sing koirok lapuson puchini nedera jok der pik pen mate patodap porphai trok apor si akorte tum chithek dunlong si 108 agari hanglo Kironi Model Hospital along kile pen apran dam juilo पुलिस तो बाप काला जो दा अपने अति में हाला नीक तुम हाला नीतिकन चबong mana hala ketheng lo है ma abjat lo dalam mana theng bok oh thong lo ma hala kherni pon lo ta kherni hospital lo si tilot lo kana por lo daprang hala hat baji mulo jibong kana por lo ajo hala 11 baji 11 baji mulo segera dari si oh chabong tapi alam pensilate alam me tha abe ta ko son ni tumta tachine an tunte ta ho ma dapen lo hala ne tipe ma horjun lo rakilo ma an tunte ta ho dapen ka chabong ta ho alam me thangna bela abelang pan holo so prang men jibong do malate afang do he tapi atumi ati ma bani ta hapu ke dam bank ke dam atumta urun do itanga apare thang the pan holo Kena hospital masuk itu kisah. dah hala Kironi hospital hai Malah masukin non apa ni dam je bang kimen kasang. kalau ba Nanti pia mena. Nili ini pui bang kai no peka lam lo. La son thoda kam ke mono pista me phupe da tang po. Sita pini ke kosol ne alang tum akopai kai no pena jok rong ta isia bot nam do kok lo. Asi la sa sai bang ke puthot abdei pansi nili. Kironi pen mohanteron Karbi Anglong life Suarlo tumaphan piniarni anta ki jokwan ka vejo kai kita suarlo tum ki do kidam ka phiri mimi pen a okchikom rom nanglo kither ke ha pen a jok ong tung suarlo tum ke akai dingpi lapuson pen akai chipadam nang tadu a hok suarlo tum kai ke ning ke the pen ke do phan aja kong chilong le kai ke ta kither ke ha pen a jok a okchikom rom pen si donang kokti
lason si dipu station ke parlo tara dong long ki do Sachin Basmatari pu cholangrem sarpo arta ki jum hek au supi aphan madu aphan ta thanri jong si than let pute nang don nang rap pen nang phan nang pranang ende jipu ke ther ke hapen au supi aphan cholangrem datlo bangsolam ke aputha ke damtang ni phai kre siani pen dipu police station ke parlo tara dong ki do Sachin Basmatari cholangrem sarpo aphan dipu police station along hamphang song pen lam hoi pidansi ke cholangrem sarpo abang amithang ke chok chi pu chi chini si police station along damjuilo la so teng pen cholangrem sarpo phan alam ki pabon ponsi hem kangsam beng thotlo bangso puthak hamphang pen cholangrem sarpo phan ahok per kangsai padu ponangji na pen jong sila puson kangsai pithek the pute ke wang journey tami la puson odlang no sai nang ke klematum ingdang bomji nasi sodak pen ingsai vek nang chi pusi ke hang padupon Spisar pen disi administrative na pachini kangtung ke la puelo je alang li fan 2024 mate alang li 16 years arta pen non antok kereva port alang li fan pokso akes laganeng lapen ka fan trabjin pen alang li fan fast track adalot long ponsi la fan capital punishment mate la ke phasi pibek nai kuchini litum na litum mai thom pen si pachini thuilo lasi lason sona kalpi lasona hi lason son harami amuni tum dak ili tum Karbi Anglong longri long palong ke dua pot nili tum ba nili jung pen sitame alang li phan sodak pen pinrem lo lapen alang li tumhan laso akhai no ke krem long lapen mane ke cherap doma lapen alang li lason ke ther ke hap au su pi Sachin pu inut also inut Karbi piu soban ke katolang rema budak tini tu pini life kanglo lasi pin la sona muni fan pini Karbi Anglong rar sidame alang li fan diaw ni nei lapen alang li fan sorkar him bisame ba aina him bisame lang li fan sodak penang li fan insana ko lapen itum labang so makin itum justice sol pek ning jong si justice ong le pulang ke itum pini Karbi Anglong rat ke alang li fan lasu budak che song pang ko news report Karbi Anglong live Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo nongnam ka chithang klong nambora havar arnam rupara long thirepo achiklo niphai krehniani resakidi United Football Sports Club hinpen kachirab duna tuma phan an kachuru pajer ponthu Resakidi United Football Sports Club hinpen patir piponsi ke chengsia phong Resakidi United Football Tournament surihni rain ko ratrok football ke pathu ke chengpen ki jut analong bidi sorel pen khi dat pen nang kachirab duna tuma phan nili tuma hinpen kachuru pipon pajerlo Theme lake youth energy strong community bright future pothe pn ponsi ovekimia tum an chingrom se party song la pen thorom chipu pipin pen Resakidi United Football Club amahangta pathek pono na so mahang ki pathek ponang koke Resakidi ahavar golaghat district pen chite bok het lo sita ason kilong dun de ke pa phidun si ke ong mate nilip havar pen ke pa phidun ne havar lu pusi hok pondeta hengni athin nile tum Resakidi havar nonomat kaduka ve rong thong ke bakdo rong ka chuki marta pen le langdam pusita pining pen ningkan pharu so silo rong ka chukim pon arta sita kupi ko sonone piniarni anta koilamati degrum RCC adolong pen ha Resakidi pungadong borjana pen tukulang so an cheleng thor atuwar ki ik cheleng dunong lipinna Karbi Anglong Thomas Council pen pinang an donatum aphan longlia pata ronponlo ponta pinang an longlia pata long kitok banglar etu lasi chonghoi si kitok pachok chedetma jongsi nangkipi binong plotang te chok limpen nang pipon si kimi pusi phirangke theng no Resakidi United Sports Football Club abidisar edison lekthia hinpen Karbi Anglong Thomas Council ki thekiding atuma phan la solong land and revenue sai kamatum aphan karju padupon la penhalapu Resakidi United Sports Club amnai phu Darwin Terona hinpen Chokela Town Committee Chairman Winson Rong hangaphan Bokajan MLA Dr. Numal Momin aphan lapen nilip MSC Pobicharong pia tuma phan lapen kaduka ve kachirab dun man pingidu ki thekiding bang phang khia tuma phan anta kachuru pajer ponu la so me ki paduponang koke ke chengpen ki jut an misen pen angdung ki tia hut anta ki le dun thegapot angdung ki tia nita Resakidi United Football Club atumsi gold phopen chipahai pononglo ki chengpen angdung ki tia ni anta misen pen pachunong pamie porsi kachuru pajer ponunti kedam tang nitum
ili to masar lo doktor tulirong hang bang pensin to han pota nang pipo no pan chak lo la so pota hateng pen to hanang pilo samela dak ne to ma bang isi kamang hu da bang gela lo male tum kali tong kang tung bang gela hello je resak hidi ar lo ladaka bang ke elang lo pute wrong in corner cap an bagdo la so wrong in corner cap long ke do atuma fan stame halda ke do wek arong along abangke pota nang pisa me hoda bang sunglor le de la bang itu misi kar judam bang la hello jene ka example resak hidi tiso arong patayong si pinang ji masih nang pilo polo tang te nilitum ka chini dang mateng bang ka resak hidi tiso arong pusi tok nang jima pusi tum chini dang la bang itum kladak abang chini si la bang solamai karjulo same non nilitum han kipia pota bang ke resak hidi tiso arong pang si nang pilo polo tang te kunane tokolang so sini tum hanang tok pirong tapen kunane diagram bar kunane koila mati sin hanang tok pirong la sila so bang ken tum han than peklar nang ji busi tum bang so chatai long pan bang ke arju pono la pen aprang sige ni ke churu sigang tung itu ma sir MLA sir Dr. Numal Mumin arang li finals apen ili tum pan goal post kami ili tum pan na pikono si arang li pan churu piglo apen adun tu ili tum asar win ronghang alang pan sami churu lo apen ampar stami tum local MSC Pebetro Ropi pan stami churu lo apen ampar ta ili tum asar Sunil Tokbi arang li pan stami nili churu piglo apen kaprek son tak si nang cerap dun tum do lang kasi alang li fans tami alang li tum kadukan son simin ini di churula itu ladak United Sports Club Risahid United Sports Club ahin pen kiro pilo Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong life. Theripo chikloni phai krehiniar ni ada por phai cap apor lakhain ko raisi borjan MEC constituency ke parlu HDP okay hai ramterang arong along gravity pipe water supply scheme under Pradhan Mantri Khanji Setra Kalyan Yojana Chihek pen PMKKKY Surini Rain ko raisi pen inkorahini aning kan central scheme pen panongsi kuti si sose atangka pen kedeng pon rongarat ki junalang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin MLA arideng pen ingpu ponlo Jai Megalong Aluhi Sarpoman Pen MLA Dr. Numal Mumin Chetong Dun Pen Executive Engineer Biman Barua Contractor Moromi Marak Bukajan Municipal Board Chairman Sardili Be Rat Cyclem Bang Mohen Tobi Rat Cyclem Bang Waisong Terang Pendanglok Sorkari Gangbura Ronga Sardum Anparta Man Pengke Thikding Tum Chetong Dun Non ke dobom BJP Sarkar Prime Minister Narendra Modi pen amang kahiman pon har ghar jal pua tengsi rongso rongbot thoi inglong arlok ke duarong an sitami mission ki chuna lang adon tinta longnang ji pusi PMKKKY dengpon tengsi kimrang pon pamisi okay hai ram tirang arong khoyasing tongbi kaching tiron buraso rongphar arong arat kaduka vedon pharo hiniatum mission alang longpon Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen kaningje pangateng Jal Jeevan Mission mate JJM habangke na hokarongta kipatang si thekponong no laso jok ki ongdung arong arat tum ke kupia porsi JJM pen ki klempon asai ki junalang junponong ledet pusi ki manghu sondo lasinon ki klempon ki tangti an JJM scheme anabangke Prime Minister Narendra Modi pen si puthor ke patang pon thu ajia phan boi pon bomnu pusi Mumin pherangke thengno lamthi paklangpon HDP hawa ramterang khoya sing tobi kaching teron pen buraso rongphar arong rong clearer tumhaku pen ki jona lang kavi pen ki sungache tongnang pen wang bom pen pinierni adontin mirhin ame nang nipin pen inglong lang solang ki dukok pen ki wana hentun long choralang ki jun long perajo ningkarong ningkang sam Dr. Numal Mumin na pen team Karbi Anglong maphan kachuru padupon So gotike 200 families etu total project ase aru 140 family already connected ajipura pani pai ase aru baki 60 jitu family baki ase hetu eta estimate kori pele engineer dangoria mur logote ase hetu bonai hunkale he baki kichigor roi gosile hetu ami connection dim aru etu eta boikhisto the beauty of this scheme the 24 hours drinking water pai thikib খাবও পাৰিব গাও ধুব পাৰিব সব হ'ব নো কেমিকেল আৰু খুব ধুনীয়া এটা নেচাৰেল প্ৰচেছত এই বস্তুটো আমি পাইছোঁ আমাৰ পাহাৰ থকাৰ কাৰণে এইটো ভাল হৈছে পাহাৰ বুলি ক'লে সব সময়তে ডিসএডভান্টেজ নহয়
Isang TDPN Project terang Karbi Anglong Live. Bharatiya Janata Party asong tumpian arni wang mad mass joining pardun rona por hut kidam tang thiripu achikloni phai krehiniani lethor stame langpher constituency angkang iragaw mate rongmon athoyalong BJP mass joining paman ponlo Anaru por phai hinia por pen ki paman pon bang so mailong aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang chitong dunalong Madhya Pradesh MP Vivek Sahu pendanglo Agriculture Board Chairman Mohan Tiso EM Tilutuma Hasnu Pendanglok Kyong Tung Atum Chitong Dununti Bangso Mailong APHLC Congress along ki claim sip arar tum kadu kave don Parohini Sosiarat BJP along Chipau Dununti Bangso Hut CM Ronghang Kaning Jepon ke Arni Wang Masi Nilutum along Bang Suryarat Atum Kapre Asong Pen Bangsi Nang Chipau Dunlo Lasom si Pinila Dastame Don Paro ke Thomarat BJP along Nang Chipau Dunlo Pusi Ning Jepon BJP asong tum Karbi Anglong arat akar I hemprek long nang jeep penajok kidam tanga por hut parliament along article 244A private bill ponpu sita congress atum abangke nang ki pasik sak dunlok sita nil tum abangke nang vek jeep non puthot parliament along article 244A private bill paponthu poputa ninje ponthu News report Karbi Anglong Live Pinia birta kalapuan si kang ton poniklo kartong